Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya. Akaranonyo sepi mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradat ko balago diambil dari bapak batu buah-buah dek guru-guru awak ko mara kena kem pahaman supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya nah kudarai dan iradat kudarai Allah iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Syekhana, ya Ustazana, ghafarallaka wa liwalidaika birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ya mama, ya papa, kita kini menziarahi makam ulama besar yaitu Syekh Pria Laut. Jadi beliau ko kemuliaan yang Allah berikan ke beliau yaitunya masuk tsunami dulu kubur beliau ko tetap dijaga dan lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemuliaannya sama jo angku seli keramatnya. Hari Jumaat nyo banyak bersuruh orang di masjid Musajid. Kalau angku seli keramat dan kata dulu. Ada 7 musajid bersuruh orang waktu hari Jumaat. Dan beliau Syekh Pria Laut ko tekatul kemuliaan yang Allah berikan kainya. Jadi kini kita menziarahi beliau apa yang Allah berikan kepada Abuya Syekh Pria Laut tentang makrifat iman tauhid kajian tasawuf Allah berikan pula kepada kita. Kita mendapatkan pula iman yang kuat, tauhid yang sampai kepada Allah, makrifat yang sampai kepada Allah. Kemudian kita selalu kuat untuk beribadah dan mempelajari ilmu agama. Kemudian tambahannya kita ziarah kemari sepulang dari siko kita tiba di kampung halaman kita hendaknya berubah laku awak kana elok. Kok pamale awak selama ko beribadah bertambah rajin. Kok kurang kuat lamah iman awak selama ko jadi kuat hendaknya. Kok kuat lamah tentang rezeki kita, tentuang rezeki kita pulang ziarah ko Allah bukakan pintu rezeki awak untuk menunjang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang, rezeki murah, bala tertulak, nikmat datang, kita sayu satido balik sepiku dengan sejinjang di masa-masa nak kamuko. Kemudian kita namanya berjalan kini perjalanan kita masih dalam perjalanan ziarah awak. Kita mohon didoakan dek buyang Syekh Pria Laut. Tuan-tuan perjalanan kita ko selalu aman, tentram, terindah dari petaka yang akan menghalangi perjalanan kita sampai kita pulang ke kampung halaman kita nanti. Tambah lain ku tua. Gang, baji tambah lain. Ku ketik dah. Walaupun kita pengen negarahi, kita doakan kampung kita. Ayo. Ayo kita doa juga para pemimpin awak di kampung atau dun sanak pemilihan dari tolan awak di kampung kita masing-masing. Tuan-tuan kita berdoa di siko
kepada Allah Subhanahu Wa Taala tenda pula lah segala bala petaka di kampung kita masing-masing. Pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil dan adanya. Kemudian pak caleg awak gua tetap je kita kawuakan pertama Pak Zaldi tuan-tuan jadi anggota Dewan Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Riko Sultan Sati di Paninjauan tuan-tuan menjadi anggota Dewan Law untuk Kabupaten Tanah Datar. Kemudian iaitunya Pak Suherman. Kemudian iaitunya Angku Datuk Bonsu Haji Roni. Hanya melangkah untuk provinsi, semoga kita doakan pula di siko menjadi anggota Dewan Provinsi hendaknya. Kemudian untuk DPRI iaitunya Ibu Cindy. Iaitunya beliau caleg DPRI tuan-tuan, berakat kita mendoa risiko di kubur oleh Allah. Allah gerakkan pula hati manusia untuk memilihnya nanti waktu pesta demokrasi. Kemudian Bunda Indrami untuk provinsi juga beliau. Kita diginya baju sebagian tak, sebagian lagi. Dia mupik lawak nama nindak endak. Sudah ko tuan-tuan diginya satu mudah-mudahan duduknya. Bisa untuk membangun kampung halaman kita, Kecamatan Kayu Tanam. Alah tu. Kemudian Wang Sumando kita, Wang Peti Kayu. Itunya Pak Sawir, tuan-tuan jadi anggota Dewan lo jadi banyak anggota Dewan mah. Kok jadi saudara tua senang kita besok mah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Ya. Ya. Salah sepatu enak. Lah, tua. Sabah tua. Boleh. Kalian kali. Lah. Buat tali leo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Min jami'in ma qarina wa qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. La haula wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila hadratin Nabil Mustafa Toha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Al-Fatihah. Summa ila ruhi syekhina wa ustazina khususan Syekh Pria Laut Syekh Al-Fatihah. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa sidatina ila Allah ta'ala arifi bilai sayyidi syekhi Sultanul Qusai Ibnu Habibullah Qadi Ibrahim Sayyidi Syekhi wa Syekhina Burhanuddin Sayyidi Syekhi wa Syekhina Abdul Rauf wa Sayyidi Syekhi wa Syekhina Ahmad Kusasi usuluhum wa furuhum Syekhi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi lana ya 'alaiha namutu wa ya nu'asu. Insyaallah taala min aminina bi rahmatillahi wa karami. Ilahi antamas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla a'malina wa kulla ibadatina wa kulla hajatina wa kulla niyatina wa kulla maqsudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alha lahu fi da'aminan nar wa nuran wa rahmatan fil kubur wa syafin ila yaumil qiyamah wa zilan fi siddatil halil masyar wa uddatan ala siratil mustaqim wa mutawassilan ilal jannati na'imin muqin wa fil jannati biriyati ya rabbal alamin. Allahumma akhirha lahu ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim manzil wa ja'ali janatan maswahu. Allahumma anzil ala maiti fi qabrihi nuran wa ni'matan wa maghfiratan wa rahmatan wa ni'matan wa nuran wa rahatan ila yaumil qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi zumrati ahli la ilaha illallah. Allahumma ahina ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa amitna ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa surna yaumal qiyamati fi zumrati ahli la ilaha illallah wa adkhilna jannata ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa adkhilna jannata ya Allah
ma'as syuhada'i was-shadiqin was-sholihin ma'al anbiya'i wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aina saghira wa fi a'yunina sakabira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana ya Allah ala ta'atika wa wasi' razatana ya Allah ala halali wa rafa' maksiyatana ya Allah Filai mahfuzi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma khurujna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ajirna ya Allah minan nar. Allahumma ajirna ya Allah minan nar. Allahumma ajirna ya Allah minan nar. Allahumma khurujna minaz zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zainna bil akhiratil hasanati wal hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa anzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirati ghafar lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil bari wa bahri ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali sayyidi sayyidi rahimah bihi sayyidina al-fatihah. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo namanya ke masyarakat awak kita tinggalkan di siko untuk ku akan pegunungan de pemelihara makom ke kunci sana terima lupa ada semua ya. Dua kali nak yang ada tadi ya. Ya. Kumpin ya. Kumpin mana macam? Ada apa dengan? Di dalam dua trip. Dua trip lah, dua baca lah. Itu di tangan.